Salbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang di pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketnat na ditabok yaw. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagarman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka? Grace anak, anda ni Gab. Asino day ta agav? Lingay dun kabinaw. Agdamanan. Agkaraumay. Makauma day talakay. Bawa tamlatan anak. Umay na ka nga ron pasyaray. Paspasyar ar-aram. Makapasurun. Ni amti ko ring ati pasyaran na, tay suti balasang kan kasadaran na. Uray dahitan kaka. Ngalan anak, sang mamlatan, kat ibagam ken kuanay tinasayat laeng, no niya ti kayat mau, uno pangedeng mau. Ka narigat may timang pabae. Kas kanyak, uray jak kumakayat nga awatan, nagiti irig-regalo na kanyak ama ilom, kas kada mapulutan. Ay, awatek latan, tapno sana mabailan. Dan kayak ko mati uminom, iti istit said ko na muta na. Ala, una yung tap na awan riray. Mala, rumor ka nga rudan, Grace, alak. Anti ko ring, kaduan nak nga rod asumango iti day talakay. Alaka wala, day talagayam. Agure ka nga rod at agpulbusak pa imot kan ag-lipstick, kan ag-lotion, kan agbangbanglo pa imot Kasla si kamot kan ti pasyaran na. Unay day tan kaka. Si kamot gayam Gav, naimbag nga oras mo. Kastamot kun ka, manang kuri. Manang kunam. Manutawon mo na aya, Gab. Ubingak pa'y manang. Titri laeng titawon ko. 93. Ay, 53. Pinalakay nakmat unay yun. Ay, manong ka nga rod ta 52 and a half laeng titawon ko. Ta intong December pa'y mo ti birthday. Kat no 66 kayon, auntie. Ay, tagtagari mo tina. Ay, di na mo alam mo. Agkasadaran tangaroon, kuring. Ngam kaslabak bakit ngamin tilangam ngam syak. Ado ti kordoroy tarupam. Nang hurona na itatengad mo. Nana, apay ngay, titengad ko ti mirmiraem. Tirupak ati miraem. Tada di tati na isang sangayan, aboya. Ay, excuse me Panawan kayo pa ilang tada na patengaramidek. Mayat mo't latin istoryaan nyo, auntie. Katno si katigagarak, Grace. Awan nga man ti panawon ko makin inistorya tata. Gav, kunamlat na ka din. Uno, Gabi. Adula amin. Sige, tata Gabino. Ante, makamu kayo pa ilang ditoy. Itay pa'y anakapanaw ti ka anakak, Gab. Isinamutin natin pa nagkita mi ti tinurong na. Awan ganas kon tapi manaw mutin. Apay, di ka maganasa namang buy-buya iti kinalibnos ka. Libnos. Nakaskas daaw ka day. Among gabi na idi agtawon nak iti 15, aging ga iti 45. Karup-rupak launay ni Amalia Puentes. Artista hinak ngamen, pulimi day taa. Ay, sustikwa, agpakada akon. Pakibagamlaangan ka ni Manong Arting tamapanahon. Baliwak ton di umay, intong saan abisi ni Grace. Ay, unay day tan kaka.
Sayang ti panaglipistik, panagpulbos, ken panagbangbanglock. Tadi na nadlaw day ta. Idin to tay padpadlaw ko lang arudan ti beauty ken kuan Mas daawak Mutaleng met tadi na makita ti beauty yo anti. Enton maminsan nga umay. Nainayunak pa ti panagpa-beauty. Kita ikman no di agali-alimun tao. Ay, naku, Reng. Ura itapal mo amin na make-up di tarupam. Saanan amay libak. Tay, Di kinabakit mo 66 mount. May salatawan ti baet ta. ay namanong. Di mo mamut sang kadakamat day tanga edad. Kakaasiak lang arudo na mangilimlimad. Makita mo ngamin itirupak nga ubingak pa imet. Uray 66 ko na ta, kasla mo la aglang langa at 36. Unay daytan kaka. Luel Barauk, si kaaman ti Mang Judge itilangak. Agminar ka di pa'y mo lati kinapintas kan kinaubing kao. Ay, wala ante. Imbag pa'y kan kata amom tag kita. Itreat kan tuman iti kanginginaan a restauran. Ay, kwartaam langan ante. Apay nga ta. Apasig a kwarta ti kayat ti tao ita. Natural na ante. Taawan mo ti madawat. Pasig aminin nga bayad na. Uray to pa'y nalaylay nga ugot ti kamuti at balitok ti presyo na. Ti pa'y kayat akanan ti baboy na rarigan. Pagtatak ko ng ti tao, agatangan. Mala, no saan mo akayat nga itreat ka? Itad ko cash. Tapno adamo gunggunam amang ibagbaga iti kinapudno, may papan iti langam. Ulay dahi tan kaka. Ay naading, lamlamyungam lang liyante. Tapno, very good ka akanayon kinkwana. Kas kanya, kay kayat na. Amok nga minadangdanggayan. Dangdanggayak mo't manong. Nitatang ti saan amang dangdanggay kinkwana. Iso akanayon na masuron kinitatang. Siyakit, masursurunak iti dadya ala kay gabino. Makapadurman. Kasano ang makapadurman ako nam kat nagdisinting agkawkawas. Nakabangbang lupay alakay. No kasta nga agad diwara ti bangbanglo na ka masurunak launay. Kasla mo bangbanglo tinatay. Anya? Iretong man kitdikin antay tapnusan na kariribukan dadya agabino. Sa bagay, no makiasawa ka kanita tagabino, bak ng kanton. Ay namanong, oray nga tan agpalpalimusak ton, jak lakit di kayat dayjay alakay. Unay daytan kaka. No si kamanong ti kurso na daan ti duduugan abakit abak nang, kayat mo? Sus, agpasak babak lang ni ti buhaya. Mutlagayam. Di pa'y lang amin nanti kuring ti armen na, tay suti kasadaran na kan agkurso na da kan kwa na. Apay dagita alalakay, taubing ti paggagatilan da. Di pa'y lajay padadamat na taangan. Maminsan pa'y nga umay mang disturbo ta pagsasawakon. Unay daytan ng Grace. Kini daw mo ti panagsinarak ta napatag-ulay ti bagam. Talaga napatagab. Amaw, saanan akayat ti kaanakak amapan ka pa'y ijay balay may. Nigres ti kunak. Kagurgura na ka. Kasta ka di. Wan, agam di ka madanagan. Siyak ti makamukan ka. Tapno makaumay kalataan. Anya ti kayat mo asawan ko rin. Ay kampay idi agad. Siyak ti pasyarem. Tapno makaumay kalata. Kan makitam ti kaanakak. Sige. Nuday ta ti kasaya ata na mapasamak. Di na ka di matulungan tapno maayat nak ti kaanakam. Day tatijak may pasigurado, Gab. Ngamen, saan na ka nga ay-ayatan ni Grace? Maayat nak tumot lang siguro. Apay ngamen no kwa,
No, mangayat ka niti sa balay. Detay, namnamaam, mangay ayat mutken ka. Di mo nga minun pilitan ti tao amaday. No, asino ti agpapansin, ison ati pansinam. No, asino ti mayat keng ka, ison ti ayatam, unay daytan ka. Asino ka di ti dakamatam kuring? Apay, di mo madlaw. Apay, no kas pangarigan ta, kwa. Apay, nalaadak iti panagkitam. Saan ba? Adamot langam, bakit ka? Sinilpuampay laeng matimbagam. Ha? Amom gab, italaeng anakarikna ak iti ayat. Kat saan nga ubing tinakarikna ak iti dayta nga ayat. No di kat padakmet nga daidadnan. Ha? Kaya't mo ka di amamuan no asinaw. Asino? Sika! Oh no! Unay daytan ka. Apay di ka makaawat. Imbagak lang aruda na jak kayatin ngagpakita ka pa'y kanyak. Tamadurmenak itilakay ngagkurso na day tubing. Naawatam! Unay daytan, Grace. Nagsakit ti panagsasaom. San kumamutakas ta ti panagsasaom balasang ko. Narigat mo ngamin na makaawat, anti. Jak lang arud kayatan, ipilit na payla ti bagina. Jak pagtatakpo ng tilakay. Talaga nasakit ngagsarsarita ti kaanakam kuring. Panawan kay manlangan ta madadaal man ng teldaw ko. Ala, bayam nga minen, gab. Ala, dua talaang nagsarsarita. Bayamon ti kaanakak. Ay, mabitlaang ta, itimpla ang ka iti Diyos. Tungkal umayak ditoy, tila may paspasangom kanyak kuring. Ay, kaamumlak ka na. Siya ngamin ka managsanga iliak, iti importante una a tao. O sige tanak, mangisagana iti merienda. Una na itanapakid. Agkinikinipay, bayat na umad-adayo. Papansin na talaga. Ang mayak malangin na nagsaya at magkanyak. Kababain mo, timpakitam ka ni Gabino at tigtig na anak. Kurang pa'y kidi atatang. Anya? Da kayo lang amin ti pampanunutag kat. Tano saan? Tungpi-tungpisak ko ma. Ay, una na itan, Grace. Jak pagtatak mo ng tilakay. Makapasurun mat. Arig na lolo kon, paggarto man nakpay laeng. Ala, may amaw na nak. Nakababain mo't kinkwana. Nakaimbag kaniyak. Tasip-sip-sipan na kayo. Tapno magunod na ti ayat ko. Ha? Dongrit alakay. Ala anak, bayamang. Talo umay pa ditaw. Siya kaon te makisarita kinkwana. Ibagayon ta asawaan na ni Auntie Kuring. Ta isuda mo tagbagay. Ay unay na itang kaka. Grace, sana ya kotse ni Don Gavino tinagsardang iti batog ti balay. Awan bibiyang ko di tamanong. Saan aya asikati umay na paspasyaran? Padasan na ata makangagmanan iti sarita di na pa'y nang nangag. Uray daytan kaka. Isu adidak isango kan kwa na. Adamod dita nanti kuring. Di pa'y lakot kagatan di aso at tumanaul dita. Nyan ti kuring agpaiso tinapan ng sabat. Very good. Unay daytan kaka. Amun samot ni ante nga umay ni Tata Gavino. Ngamin, kasta unay ti panagbangbanglo kan panagpapintas na. Ngamin, kursunada unay ni ante ni Tata Gavino. Ha? Di na pa'y lang amin asawaan. Tapno malpasan ti parikot na kan ayat. Unay daytan kaka.
Unay day tanapintas ken banglum kuring. Kasta ka, Jay. Kunak ano, di mo madlaw, wano mapansin, dagiti ipapapansin ka. Nabayagan ang adlaw ko. Ti ka anak kam ngamin, pinakaiturungan ti imatang ko. Bayam day jayan nga ubeng, istresun na kalaang, uray taada akmat. Wan nga ron, impaglakit di ngagpayson tadda ka. Amumutan gab, VIP ka kanyak. Thank you, Kuring. Nakaim imbag ka kandiya. You're welcome. No problem. Aramidok ti amin. Basta sika. No. Ulay na ito na panangkid-kiday mo kanyak, Kuring. Kasta kumamot ni Grace kandiya. Di mo panunutan ti ka nakakasuplada na jay. Imbis akidayan na ka. Mulagatan na ka iti kasta unay. Sabay pugsuan na ka iti agkakasakit a sarita. Ulay na itang kaka. Si kamot tayo ti paspasyaran ni Gabila, Kuring. Kasayaatan, Manong. Ha? Kasayaatan para kini Grace. Tasaanan nga iso ti pasyarin ni Gab no di katsyakon. Banag, apakaragsakan ni Grace kan pakaragsakan mo launay. Ulay na itang kaka. Agayan ayat kayo kadain. Saan pa'y nga raw? Maganatan akong Manong. Anya? Agkaraumay ka dito'y balay. Gab, nga mawam mo tibagbagam kanyak. Anya ko matibag Kuring. Diritsaanan, ibagamon ngay ayatan na. Ulay na itang kaka. Nagbayag ka mga men. Ting-tingitingag pa'y ngamin, tiriknak. Sa mga nagbabawi akto. Anya kumamot ngay ti pagbabawiyam. Datang ngamin kat saan ta nagbunga. Bayam ta bunga-bunga ditan, tinapatag, kat ada katakunay na ita itibiyag. O saan ka day? Sa bagay, companionship lang na makuna. Ay na, companionship, relationship, lovingly shape, ha? Dayta ti kay ayok ken kata naragsak ka. Sana kasi ti kaanak kakanya, apasig ami suot, kada agkakasakit asao, agam no siya ka, agkakalabing li asasao. Hulay daytan kaka. Datati agbagay, saan na da kayaw, saan ka day? Sa bagay, muwan matlangan. Ayan anong tubing, nubaybayan na kamot. Idin tatano siya ka, aglalapusanan na panagserbe, panagdungo, kun ayat, saan ka pa? Hulay daytan Kuring. Ditan kagayem, tinagibusan, tipakasaritaan, arapauluan. Papansin, lito'y programa tayo. Unay daytan kaka, kat ita, adoy tipakasaritaan, arapauluan. Baknang kano, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Itatana kapag kalaysatan donat, kabukbukunan akon, baknang akon. Ha? Normal dayta, no agasawan ti dua tao. Conjugal property, kan conjugal love daytan donat. Ala, ay, naangaw ka, sweetheart. Nagalas ti awag mo kanya ka, donut. Nasamit ngamin ti donut, kan paborito. Iso akasla ka, donut iti panagkita, sweetie donut. Lukasta, kasla akasamit ti donut. Nasamsamit malagi donut ngamki day. So sweet ka ngamin. Ayan. Kan may sa shortcut ti donato tinagan mo. Unay ditan kaka. Nuts, kunamlat tangarudan. Naghirit ka pay laeng mat, maditi nuts.
Maday ka walnut kada pinat. Ay, unay daytan, donut sweetie pie. Kaya mo nga raw, ti awag da kang ka nga atong rungrong. Ha? Ay, hunay daytan kaka. Adamutin makatawon tinapalabas, manipod ingkalay sa ni Don Donato ni Prese. Wan nga rod ante. Imbag man ta kinayat nila kay Donato ni Prese kat kaslada kukwasit na. Saan mat? Kan anya tambo tayo nga ay. No iti pan nakiasawa na, kat agbalinon limpyo a babae. Armag kuma talaga ni Presi tanapintas ngam na turn off puno napintas ngam jay tig-tignay na ti pakadismaya kanti panagsasauna. Kaapay nga rod adagdag katampay laang. Makita na kayo ani Don Donato ka delikado. Kaslag barkada kami man kani Presi maayayo akla magisarsarita kinkwana ante. Iso na lang ta kastauna yan ti kinaagraraman na. Unay daytan ka. Uray agraraman ta saan mat anatangig makaparayaw nga ron ti kinaagraraman na antay. Unay daytan ka. Adayamot agraraman na makaparayaw. Makapasurun Basta kasarita yun to tap na amoy mo. Saan makapasuron ti kinaagraraman na. Unay daytan. Wow! Naglapsat kamot na masabat ko, Priscilla. Freeze, kunamlatan, Dode. Nakiasawa ka lang ni Apo balik bayan Donato. So katamutan, tinagan mo. Kat no prising, no prising, tinagan mo. Every time, under the moon, changes. Anyat ko na. Changes. Changes ko na muta prising. My name is Freezilla. So call me Freeze for short. Ay, talaga nagbaliw kan, Pris. Sa balin ti puloy ti angin. Ay na, Dode. Don't judge the book for its cover itself. Anya? Ay, mali Don't judge a book by its cover. Kung naman its cover, may bagbagam. Nagbaliw ka na talaga. Definitely, properly, arrogantly badlay. Ay, punay daytan kaka. Anya, ti kahit asawan lagi tangay bagam. Ti kayat na asawan, kat puno, wano, truly yours, battery yours. Yours? Bagay. Loko ka talaga. Ibang gayam, Prissy. Nakapimpintas ka. Imbagam man itayan. Mabalin ka nga awisan. Pangawisam ngay kanyak, Dode. Awan nga min kadwak sa kayat ka nga awisan iti pagsinyan. Apay, boyfriend ka, tapno awisan na kiti pagsinyan. Amum anasip nga ti pagsinyan. Iso aditang agdate dagiti lovers. Apay no, nagsinikan boyfriend at agaws. Magnapay mo't iti ado a proseso Kas kaway ti panagpasyar, panangitad iti regalo, panagawis nga date kan panaglibin. Anya? Uy, saan apasat ti panagaram data libin? Isu nga ruday tatay pinale, final. Kasar ko ng nga ruda? Uray awan daytan, pinali nga ruday. Agdinan na iti agayan ayat. Kas kada kayaw, kani Don Donato. Nagdin na kayon, isa pinali daytan. Kawamat. Nagkasar kami nga rudan, di mabalinin tagdun na. Saan kat alibin nga bagbagam? Mabalin ka rin nga awisan? Kisong bat ko, kas babae ananakam kat saan ang mabalin. Tadanakam ko nga men, nalawag, Duday. At nagbarkada tamatasigon. Si Kaman, nagsasawo ka, Prese, kat kasladanakam mo. Ha? Unay daytan, Duday? Nay, si Kam gayam tanda diti unag ti jeep balasang ko. Wow, nana. Nagluhin kayo, damapanay. Kano adamot kutsi ni Don Donato. Ay, koreksyon, nana. Kutsiyo ko na mo ta. Tabak na nga ko. Kutsi ko tanday jay ata manaot to.
Nalawan, ngem apay ngay nga aglugan kamutan dito'y jeep. Ay na, boring mo, ti kanahin na nakalugan iti car. Oh no, na-scarecrow kayo ka din, ana? Anya ti scarecrow ngay bagbagam. Bambante. Agkakanat kamot prese. Kunaknuan niya tayo. Aglalaok mo ti alupasi kada bamban o agsauka. Nunay daytan kaka. Ay na, nagbayag mo tan amapuno daytoy jeep. Wen nga road, dudwata pa'y laakargana. Driver! Ay, oh my God, Maria Flor de Luna, de Corazon, di kagbabate. Ha? Dayjay ka di imbagayo, tinagan nyo nana? Wan, dumanon mo, ti sampulanggit, ti katidog na. Imbag, nunay sursura yu tinagan nyo, di grade 1 kayaw. Ay adag palangit, adag pa purgatorio at iturungan na. Kuno saan, ada maawan alitra. Ay na, kaasi kayo mo't idi, anana. Agraraman tumang amin nilanang mo ng panagan kada kayo tinakatatiduan niya. Agraraman kunam. Amom ngay bagaday ta, ngamdi mo ammo tabagam. Ayun ay daytan, kaka. Pasablugak man na to. Freeze. Kasla ka freezer ti kinapintas. Freezer? Nagalas mo tan? Apay, very big, ti bagek. Freeze ngamin tinagan mo ako nam. Kasla freezer. Ngam no beauty ti bagi ken rupa. Ay, champion ka. Natala ngamin pa nagsasaom. Something wrong. Di yung pa ni Miss Universe kan artist tayo ti kinapintas. Ha? Unay daytan, dode, makapafat met iti puso day tay bagbagam. Fat? Wan, makapalumag iti puso. Iso nga raw na sana ka mauma amang buybuyakan ka, ta nakapimpintas ka. Pagan anok nga yung buyan tila nga nagitida dumang artista. Ang musika ay sa anak ang mauma talaga. Sige, si kamo, dode. Kaya munsamat nga itrit ka. Sige, itrit nak. Intag buya ti sine. Ay, yak kaya iti kasip ngatan. Amumutin kanyak. Very holy na emma. Ay, unay daytan kaka. Mapantalangan iti dakkel kan sikat a restaurant. Ngamen, sa anak kon asinsinan itatabak na nga kon. Baknang kano? Baknang kalauna yun. Maibagay iti kinapintas kang kinaparabor mo. Ay, thank you. Talaga very generation at. Generous ko naman Saan a generation? Ay, wan. Ay na, makatikaw sa paminsan ti English anya. Ado, talaga ti maliplipata kaon. Gapo iti kapapanunot iti kinaba ng kaon. Ay, unay daytan kaka. Klas talaga ti nangipanam kanya ka restaurant Awan ti agaring bangaw ta tao. Naulimag ti tao dito. Siyempre apay poor. Bak na nga kon. Adun ti ornong mo. Bay, amman day ta orno-ornong dita. Happy laeng tapno sa anak bumaket kun lumaad. Always beautiful Oo na. Ay, huwag kaya. I-treat mo mamat ni girlfriend ko. Walo, dua kami na i-treat mo. Sure! Siyak pa'y muti ko nam. Igam ko ti librita kas kada ATM card. Uray man ibusik ti kargana ka mabalain. Naggasat ka matan, Freeze. Thank you so much including your stomach Nagsayat ka akakuy-kuyaw. Nakaragragsak ka. Dagiti awanan bain. Nakaragragsak da. Isumat lagayam nga kararwar na iti ababae. Radagayam may kaduay ti biyag na. Ang rinisot ta ita, Priscilla. Ano ito? Romardan. Dinaknaglaw ang nakatakder dito ayan ti ruwangan ti restaurant. Tagin-ginarik-gikda.
Kalaatag idapagtimkan, apaman amay batong da kanyak. Nagitadan. Naimbag nga oras yo, lovers. Ay, excuse me, sir. Saan kami lovers? Si Kamet Balangkantis. Apay tinanggal mo ti imak, lalaki. Nagbindot kayo, sir. Aggayam kami lang ni Presi. That's the true. And nothing but the truthfulness, sweetie donut. Sweetie tarupam, sweetie ka. Sweetie kanak. Agawid kan, tadi kan kasapulan. Agdiritso kan iti balay day ta alalaki. Ha? Allah, di kayo matagsawi ti kasta, sir. Jak pagtatakkunan ni Presi ta adda kayo ng asawa na. Aggayam kami lang. Inaram ko kumanano pagtatakkunak. Apay nga ron, nga hindi mo kat kasta unay tiragsakyo. Kasla di amon ti asawa yaw, sir. Dos ngi, kan man nakigayam. Man nangimon ka magayam, sweetie pie. Di mo pa'y mo pilpilin ti pag-imunam. Awanan ti adupay asao. Goodbye. Na? Ha? Apay da ito'y ataaw, pinanawan na tamot ka. Delikado kan, friend. Mapugsatan ti kinabak ng mo. Nakabasol kan barok. Impasubo mo ni Presi. Kaasimat. Ngun nga ro, Dante. Man nangimon gayam ni Donato. Kasta talaga tilakay, tama insecure. Nang runa kat adamot langam. Nakabasol akon kanakwada nga kasawa. Tilar aramidom ngamin. Awan matdakas nga naramid mi, Ante. Nangan kami lang iti klas sa restaurant. Kan nagkinkin natawa kami ata naragsak ni Presia kasarsarita. Amumutan ti tao. Ti mata ti tao, managatap. Kastamot ti puso ti tao, managatap. Agandayas iti kinadakis ti puso ti tao, no saan ang masalwadan. Anya nga rudan ti aramidag. Tapno saan nga isina ni Donato ti asawa na, Antay. Kain ka makisao nang dadaol kan iti estado, unay daytan ka. Donato, kinadwak to'y kaanakak nga umay makisarita kada kayo, nagbidot kayo iti atap. Pagkit-kitam kanyak, mutalang, doabukal na iti matak tinakakita, anakaragragsak na iti restaurant. Anda asawa ti may sa atao, mapanpay la makididate. Saan mo't akasta, sir? Normal mo't iti amin atao, ti mangsa nga ili, ti gayim na. Narigat mo't no iti balayo ti pangsa nga ilyan na kinidode, di ad-adan nga gatap kanu kasta. Nasaysaya at no dito'y balay tinangsa nga ilyan na, taadak pa'y anakasango. Dayta, ti bidot mo dode. Wan nga ro, Dante, sir. Amuyo everybody, awan ti malicious mischief, iti pan nakisarita, uno pan nakikuyo ko kinidode. Agbaling kayo mo't unay a suspect. Anya lagi ta nasasawang Presi. Amom, ti malicious mischief. Panang dadaal iti daya wano property. Kat ti suspect, iso day maata panagaramid iti krimen. Kay sumat, dadadaulan na mat, and you are the suspect. Lay. Apay ngay, asyak mutan ti baliktadam. Si Kati nakita ka nagbasol, sakit din ti ibagam a suspect. Tapno di kay ngamin matikaw, puro nga Ilocano laengen ati aramatem Presi. Sige, si kama Donato, di ka agat atap, no awam mo tidakis nga ramid ko. Iso nga roda sa anak apimanaw, hindi pinapanaw na. Nga uray luguban nak talaga sa anak apumanaw. Sarak ada ka sa tao, tapno lugubak ti babae. Runusan tayo nga ito, sir. Ta siya kinagbasol sa anak ni Presi. Nasaya at intensyon na nangilibre kanya kiti restaurant, sir. What? Si Kati inlibre na? Agbarkada kami ngamin, sir. Kan iso tibak nang, sana siya. Kailan pa naging mayaman siya? Apay, nalipata mong ti conjugal property, Donataw. Agasawatan? Isong agasawa mo tan, ati alikamon ta. Aniya,
Awan ti parikot don Donato. Aggayom laang dagiti dua. Ngam ti may bagak ket kastoy. Sika Dodey. Putdemon ti panakigayom mo kin ni Prisay tadan asawa na. Isu ti pakasulbaran ti parikot. Saan ko natalyawan ni Presi? Saan ko matana kasarita Apolos? Isnabak latang. Ay madimot abarok. Nasubraan mo lang araw. Saan kayon nga ag-date? Nga men, makuna a-dating. Tikas diya pa nagsinar kitirwar, parke, wano restaurant. Isut ko na yun. Tapno awan makabasbasol. Sige, saan ako na makisarita kin ni Dodey? Uno mangan itirwar, nga isu ti kadwak. Unay daytan? Makamu kayo. Para kanyak. Oray agsarita kayo, basta nadalos ti konsensyayo, awan parikot. Oh, mulagayam. Sold ti parikot. Ala, gawid tan barok tanay, ano pa tinasken nga ramidag, natakta ka kaon. Kababain pa'y kidin nana. Agmerienda tayo pa yata kakaysuna ba na kaon? Isardeng mo man apagparparamag ti kinabak ng kupresi. Ay natila pa kabasbasula mat. Don Donato, maawatan tayo latan ni Prese. Iso, jay agraraman anasaya at ken naparabor. Ken saan nala siguro mayibkas ti husto, panakayibkas dagiti bambanag. Mga nuti kayat asawon ti baknanga kaon nga bagbagana, ket kakaisuna nga adda, pagsasangwan tayon ati adda mga nukas jay. Jaske, daytan tumet. Tagaramat kay ti termino asabalit ti kay papanan na. Unay daytan kaka. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ara pauluan. Baknang kanok. Doy ti pakasaritaan ara pauluan. Kaslaubing nga agambing. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Apay day ta Madeline ta nagpasikat. Anya ti impasikat na ken kaaya bakit? Gagaraan na katakatawa. Tapno makita tinaglawa ang iwat na. Bakit? Uyaw mo't day tao nga awan mo't aramidon na ken ka. Anya nga awan. Paspasikatan na nga raw. Kumanatawa nga agsasaudita kaslabag tight. Vlogger day ta bakit? Kasta ti vlogger. Agsasauda, uno agkatkatawa ng agmaymay sa. Bagtit ki di Ha? Orayat kumikita damot iti dakkel. Kas ka ni Madeline. Dakkel ti kwartana. Bibiyang ko ngay no dakkel wano awan kwartana. Isungarod at tuloy-tuloy ti kasta nga aramidin na. Ta isaw ti pagkukwartaan na. Ngam din ay pagpakita kanya ka. Takas lepasika na launay. Bakit? Apresyarem kit day ni Madeline. Ngamen, kailyan taday ta ken sikat na vlogger. Maragsakan ta ko maparakin kuana. Oh, bibiyang ko kuda manan. Nungay ikan na ti house and lot. Bibiyang tao, kunam ka di palaag. Imposible mata mapasamak dayta. Langit ken dagati ka dayo na. Unay daytan kaka. Stalker mo't ni nanang tatang. Pagkunaam. Kat no is-stalker na ti account ni manang Madeline. Apay ngayak asta. Gapo siguro ta saan na ang maartapan? Talaga asaan na amartapan tabak nang ni Madeline. Magatang na amin akayat na. Maaramat na amin akayat na nga aramatan. Isumot lagayam. Akas tatirik na ni nanang kenkwana. Ni nanang ket naambing nga ubeng. Unay daytan kaka. Naambing abakit kunamot tabak bakitanan. Sang mo't nga ubeng. Imbag pa'y nga agambing jay ubing angam ti inam amay sa abakay. Kasla nga rod ubeng nga agambing.
Ti kayat na kat addamot ken kwa na, ti adda iti pada na atao. Payakas dyan inam. Jak amo kada kayo atatang. Apay, kasta ni nanang, idi inarim yaw. Saan nakasingsingput mo't ide? Apay nga, yan, nagbalin akasta, nakaambingan. Damagam kan kwa na Ha? Alay, katawa! Gay tagugo mo, anak ang ngisit. Kumanatawa. Sisimun naman ni Madeline. Paliiwan tamot ni nanang tatang. Mauman tulay ta amang buybuya ka ni Madeline. Kagurgura na launay ni manang Madeline. Mas daawak Ha? Bakit? Kapasurog. Kapungtot mo ka ni Madeline? Ay, masuro na kamang buybuya kilangan na. Di mo nga minbuybuyaan Agbuya kayo laangan iti kanta kadasala, nanang. Wat nagpasaw, nasaysayat pa uri salamon no ko Kasi no, katkala at rumwar dito cellphone ko, tirupa nita babae, nagpalpalastog. Iparparang na jeswildo na $1. Kanti baro akot sina, kandagiti ipadpadawa na kadagiti tattao. Nagsaya at matgayam ti parparang na. Nasaya at ki-den no parang muti kwartam. Kaslay paspasika mo na. Damat siguro rason na abang iparang iti kwarta na nga adaw. Pudno day tananang. Iso nga ipakpakita nati mabirbirukan na kas vlogger. Tapno aginteres kan agpursigimot ti daduma. Kat ikagumaan damot tagsapol iti kwarta. Ikagumaan damot tagtrabaho kas kinimanang mayla. Wan bakal. No siya ako, jak kayat nga pasikat ti kwartak. Hold upon dak tupay, no kas tataramidag. Saan damot hold upon ni manang Madeline? Naparabor nga men. Isa mabainda amang hold up. Kano nasingput ti tao, maasyanda. Di dadangran. Oh, nakakaasiki din. Ti may sa paramag. Parang napay ti bukaig itingiwa na. No awan bukaig na. Kaslasungo ti kabalyo tingiwa na. Yaman na ta bukaig nga ibagbagam bakit. Di jay ngay mo ibagbagayo a brislet tingiwat. Brislet? Mga nubres, ti kayat mo asawan. Ay na, aguyaw ka man nga tan bakit. Unay daytan kaka. Bakit? Noan na sa bali at tao, saan ka sumanao kontra ka ni Madeline? Tamang ano idanon da. Kababain mait. Kay kayat ko pa ikidinoy danon da. Tapno mangirnad. No, sana si kaati mangirnad bakit? Parang maga talaga. Iparang naamin nga aramidin na. Kumanatawa iti video na. Akasla agagatil nga ampang. Unay daytan kaka. Dos nga. Nanya launay ti nakakatkatawa. Awamad ti makita ka nakakatkatawa. Kasta talaga ti vlogger kunak manayin. Masapol nga ipakita da naragsak da. Nanumalmal da, matmatay da. Awan, adang buya ka nakuha da. Nawan tagbuya, di isardeng nanti pumanasikat dita. Gapon sabot, ti kwarta na ka nagpakida yan, iti pasika na. Pinaikan na pa yan iti sinulid, di tuktok ti agong na, ano tumangos. Sa dagita kas labo bukaig, itingipin na. Bukaig ko naman Brace, bakit? Amo ka. Ang bukbukaig nga ron mo, ti kayat ko pang diskriber. Unay daytan kaka. Kasaritak man, ni bakit mo kaka? Napanigitindaan ni bakit, kamsat. Madi, ti ugkaalin na.
Anya aya ti ibagayo kan kuana ta syaktam ti mangibaga. Pagibagam ken kuana tagaramid mo iti video na. Wano vlog. Saan ka tatila madildilaw na iti pada na tao. Kati sarsarita na pa'y iti sabali. Pasensya kan kabsat. No, anyaman tinaidandanon kan ka. Bayam ta bagbagak tao. Wan, bagbagaam ta kaya tiriri. Agam no saan ngagpatingga iti kinaalas ti aramid na. Siyak ti mangdisiplina ken kuana. Unay daytan kaka. Alaway, siyak taon ti makaamu ka ni bakit kao. Napuskol ka di tirupa na. Bakitan nagblablag dita? Amo yun nanang, ti vlogger, kat masapul ang napuskol at talaga ti rupa na. Tano man nagbabain, awan tinasayat atungpal na. Kan awan pilpil yun day tananang. Ubing man, uno bakit? Mabalin na lata ti ag-vlog. Bagay nga rod ken kwa na ata napuskol mo ti rupa na. Bakay, damagak man. Kaya't mukha di may tagaramat iti brace singipain. Ay una, tapno artapak na dya Madeline. Ay nananang, kasla kayla ubing at talaga nga agambing. Kaya't mukha di may nga iparituke na taagong mau. Ay saanan? Napintasan ti agong ko. Saan akas kini Madeline? Pimintas laang, ta napapintas babaw niti panagbayad na iti dakkel tapno marituke. Adda ngamin kwarta na nanang. Ngam nagsingput mat ni Manang Madeline. Aray man nasingput ako namno para magmat. Ipasikat na amin, tapno daw mapal. Halambay amon tapno awan riri. Kababain no maamuan na ng iti bagbagam kontraken kwa na. Imbagak mutin lakay. Akay kayat ko amamuan na, tapno mabainan. Ay unay daytan kaka. Agasam dayta. Kunamlan kumandidata. Agiwaras-waras iti kwartang ipakpakita na. Ay, nagsayaan. Ano kasta? Managtulaong. Ay, paramag. Nanang, oray paramag ako nayo, takabailan na tag paramag. Tidakas, kadye paramag nga awan mat kabailan na. Unay daytan kaka. Si kamo, tiyanday tiyan tiri daw may Madeline. Wan, kat nangag ko, timbagbaga ni bakit mo. Iswa kayat kuman nga green nisot kami. Ay, binagbagak mo tayo. Saan ngayon sigida, amapunas ti dakis, akababalain. Isungay kanak ko may tinananay gundawa, yamang binor kan kuana, kapsat. Siyak timang binor kan kuana. Apaem kaday? May kaduan today tanga aramideg, nusan lata mabinor. Anya nga iti umuna nga aramidam. Pamalmalak. Ay una daytan kaka. Pamalmalak iti kwarta. Kuna na ngay parparamag ko ti ado a kwartak, kanda dumapay. Ay, pasensya amon kamsat. Isungawatob na ito ya sobre. Ta ipamulagat mo man kan kuana. Anya nga tilinaon na ito asubre kamsat. Kwarta ama magmulagat kan kuana. Kan mang siper itingiwat na. Sus kamsat. Kababain na ito'y. Agbasbasol lang arunan. Sagutampay laang. Tapno makarik na itibain. Kat no saan pa'y nga gulimag, daita kun ti subsub na. Ay, unay daytan kaka. Apay dayta nagdakilakan ti dagti kwarta lakay. Nangalaan yaw. Intan ni Manang Madeline nanang. Para ken ka kano. Apay nga ingay kan nakiti kwarta nagadaw.
50,000 day tabakit. Usaremaw na pag-breast itingipin mo. Kan igatang mo iti pagpapintas tapno mapnekkan. Nagsingpet day dya atao. Iso nasingpet kami mayt kan ni Mayla. Nasingpet kami kan kuana ti kayat ko asaway. Kat gaputan nasingpet kami kinitatang ken kuana. Nang ted iti kasta agatad para ken kananang. Da kayo magayam tinasingpet ken kuana. Apay ngay, asyak tinikan na. Agyaman kakit di abakat kasikat ti kayat na nga ikan. Nga uray adaw ti dimandanon ken kwa na asaom. Napauli magkamatay. No siyak day tananang. Ay, mababain na kun Agasam, tajay tao kagurguram ket ikan na kay taglaplapusanan. Pakakita am ngay mo titikasta. Wali nga raw. Awan kasta tao. Gilang madilay. Ngamen, managparabor na dya tao. Adon ti pinaraburan na. Ita, nadanon mo't ti panang parabor na ka. Nakaplano mo't gaya, maparaburan na kayo nanang. Ngam sumanao kayo. Ay, kwa. Madingami na talaga ti dakes nga apal no agkuray. Tore awan basol ti may sa tao. No sumaya at tibiyag na kit kagura na. Kababain at talaga ti kasjay akababalain bakay. Kababain. Ay unay daytan kaka. Si kamot gayam, Joey. Naimbag nga oras mo, Mayla. Kasamot kan ka. Dumanon ka Nagyaman ak. Ay, adamot sa gaili tayaw. Tatang. Uwan gayang. Nakaumayak ta ada papaitid ni mama. Papaitid? Uwan tatang. Para kanina natisyang kan para kada kayamin. Ada ditibag. At sa'yo. Ay, kitagyaman abarok. Anya nga tilinaon na ti abag. Groceries sa naggapoy di Amerika. Ada corned beef, luncheon meat, kape, creamer, badbaro, sandal. Day, ada kamot. Joey, barok. Imay na inyag, tirigalom, ang naggapukan ni Madeline nga inana. Ay, kasta ka day. Wala na. Ay, nabarok. Ay, agyaman agyaman kami. Ay, kaya't ko kumamot ang makasarita ni mamam ta. Agyaman mismo ken kwa na. Ken kwa, jay kwa, agkidawak ko maiti padispinsar, kadagiti inararamid ken imbagbagak. Bayan nyo, ta idanon kung turag ta anak ko na ayaw na. Ay nabarok, ibagam kin ni mamam ta, mababain na ka talaga. Nasingpet ni mama. Maragsakan pa ket diya, no idanon ko dagiti kayat siya amay danon ken kwa na. Ken man nakaawat ni mama. Isa di kay madanagan. Sakton, ti makam mo. Ay na, agyaman manen barok. Anya ngay ita. Isuda pa yan amis mo tinangyag ka nagiti regalo tayo. Un nga rudla kay. Hindi damaw ni Madeline ti may amis mo nangyag iti kwarta. Ita di Joey nga anak na. Isu nga raw na mababain launa yun lakay. Apay nga minakastoy ti paganayasan ti pusok. Lay tabagim ti pabasulam kan ni kararagam tapno mamimpinsanan ti panagbalbali mo. Kahit no makariknakan tumanan iti kasta akababalain para iti sabali at tao. Agkararag ka adagaws, kat kindawam ti tulong ti Diyos, tapno makaamiris ka. Ken punasen na tanya manadakas, asumrek iti panunot ken pusaw. Wun lakay.
kastan ti aramidag. Katay na, pakawan ng daklaangan ta nagbali na ka nagubsang launay. Mala, lipat mo na'y tabakit. Tinapatag kat nakaamiris ka. Pakaragsakan tayo amin, ti panagbalbali maon. Nay tangka ka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Kaslaubing nga agambing. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Day talabagim ti ammom. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nay, bilinin kayo manin Isaet yu ti agadal, tapno makasubad kayong tumat kada kamay. Wan ka di nanang. Ammo minayta, oray saan yun nga ulit-ulitan. Masapol nga ulit-ulitak, tapno maimula di ta panunot yaw. Ninanang mat, alangan mat abay-bay anda kayon to, nagkapsot kayon. Ay niya tambok ngay, nagado ti anak akasta. No bakit kun lakayan dagiti naganak da, nang runa no sanda na makabaal, bay-bay anda matan. Saan kami matakasta nanang? Apay, kasta kayo idinanang. Ay saan Sinubadak ti utang ko anay baganakam kadagiti dadakkel ko. Iso nga, awan makunada, idinataydan. Una daytan nanang. Alangan nga dama ko na dinatay. Dahil si bibiyaga ati adama ko na. Ta iso ti si papanunot kan si pupuot. Ngam dinatay, kat awanan panunot kan riknana. Tanatay kat nga rudan. Kat siyo nanang. Una daytan kaka. Apay matakas dyan ni nanang tatang? Apay aya. Ano tinaramid ti inayaw? Sang kay baga nakidin, asaya aton mi kanu ti agadal. Ayun mo saya aton nyo ti agadal para ti bukod jaw amasakbayan. Saan mo't akasta kini nanang? No dikat saya aton mi kanu ti agadal, tapno masubadan minto ti utang may anay bag-anakem kada kayo. Uray di na ibagbaga dayta, aramidon mi tatang. Normal dayta kadagiti anak, nga agsubad iti utang aning bag-anakem. Ngam ni nanang kat kasla diskumpyado kada kaming anak na. Mala, bayamon anak kasaritak to man ti inam, unay daytan. Kat, rumbang laang mo't ngagsubadan tao. Adaw, tirigat ko kadakwada. Manipo din yinaw, aging gay pasngay, aging gay ti panang padakkel ko kadakwada. Kat adaw, tirigat ko. Rumbang laang ma't ngagsubadan tao. Wen, bakit? Ngem, datayo anaganak kat saanin arumbang nga ibagbaga tayo lagi ta kadakwada. Makamudan taon. Apay kaya makamudan ton ngay? Ipalagip Tirigat na nga roon kat kanayon mo mo't ay palagip kadakwada. Mareng-reng na mo't Saan adakos ti agipalagip? Ti kayat ko asaway. Hustaw jay kanayon na panangipal palagip mau. Amuna daytan. Muna daytan kaka. Nay, cellphone manon, tikit kita inyo adwa. Agadal kayaw, tapno makasubad kayong to. Uy, nanang. Nanang, agadal kami, tapno nasaya at tipagtungpalan minto. Kat may ranod kayong to, kasjay. Isumat, agadal kayo anay bag, tapno makasubad kayong tumat. Agadal kami tapno nasaya at tipagtungpalan may. Kay sumat, no nasaya at tipagtungpalan nyo, may tadyong tumot tipagsayaatan may. Taado, tirigat ko kada kayo manipod, ininaw, impas nga ikan pinadakkel kayo. Masapul nga muyo ti agsubad iti utangan ng baganakam. Amumi, nanang. Uy, nanang. Dayta, ti panunutin nyo, no apay nga agadal kayo anay bag. Alawanan, nanang. Kasita, marigatan akmutan namang paadal kada kayo. Ala, tapno saan kayo na marigatan? Oray agsardeng kamin kanya ading. Ay saan
Kasano kayo pa'y ang makasubad ngay, noon mo't nagadalan nyo. Ngamen, no awan tinagadalan nyo, wano no saan kayo nakaadal, marigatan kayo to asumber kiti trabaho. Awan to ti pagbiag nyo, awan to ti may tulong nyo, kasjay. Sige na lang. Saan kami nga agadal? Tapno agtrabaho kami langan. Tapno makatulong kami kada kayo. Agadal kayo Marigatan kayo mo't kanakunayo. Agadal kayo, tapno makasubad kayong to. Ay, awan na. Kastanto teramidon mi. Agsubad kami to. Diyo liplipatan, tasang kadagulit ko mo dayta. Saan miya malipatan Tay sulatan tisang kay bagayo. Daytan ka. Day, apay nga ngagsarding kayo nga agadal. Agtrabaho kami lang tatang, tapno mayawatan min ni nanang, tapno saan na asang kay bagang agsubad kami to. Isulatan tisang kay bagana. Dengdeng ganyan to, mate. Kaslapay ke basol min ti pan nakayanak mi. Sana kasta ti panunutem, anak. Agadal kay latak ni Manong Mau. Kabayatan na kabailan na kayo paya pagadalan. Isa tulat na ti agadal, tapno nasaya at ti masakbayan niyaw. Kasta kumamot ti kayat mi amangugan kininanang. Saan mo ta? Agadal kami kano? Tapno makasubad kami to iti utang anay bag anakem kada kayo. Ay, ulay daytan ka. Nanang, pirmaan yun kinitatang ti card may. Nangato ti grades mi nanang. Kita nyo Day talaki din, 85 laan. Adamot 89 kada 90. Dayta man Day talaki din. Idi agad adal ako, nagngangato ti grades ko. Jakla na ituloy ti agadal. Didak na paadal, dagiti dadakkel ko. Daytoy mo ti grades ko, nanang. 85 kada 88 laan. Pagbalin ninyo mo't a line of 9 Narigak mo't, nanang. Ay na, isa yung amin ti agadal. Tapno makasubad kayon tumat iti rigrigat ko. Tapno nasaya at ti masakbayan nyo kunayo mo't ananang. Nasaysaya at mo't ladenggan. Adola amin. No nasaya at ti masakbayan nyo, automatic dayta makasubad kayo. Ngam no nalidam ti masakbayan nyo, pulos, adi kayo to makasubad. Unay daytan kaka. Bakit? Sana day talabagim ti ammom a panunutan. Ti panunutan, ket napadakkel ta dagiti anak ta anasayaan. Ken mapaanal ta ida. Saan ka na day talabagbagim ti pampanunutan? Day talabagim ti ammom. Ay nalakay narigatan. Ado ti anak, adi da mo tagsubad iti utang anay baganakam. Dagiti daduma Ayun dagiti anak ta, nanakam da. Ay, kayat ko ti makasigurado. Taado ti rigat ko kadakwada. Ay nabakit limon panunutan day ta. Saan damot ngay magakin ka, ngay pas ngay mo ida. Ay uray, pagrebengan da day ta. Day talabagim ti ammo makunak bakit. Pagrebengan ta, apagadalan, ken padakkelan dagiti anak ta. Kay sumat, pagrebengan damot ati agsubad. Ay kunay daytan kaka. No siya anak kao, apresyarag ti kinangato dagiti gretsyo. Ken apresyarag ti panagsaetyo nga agadal. Kasta kumamot ni nanang. Di pa'y mapnok iti line of 8 a grades me. Makapaawan ganas. Bayan nyo latan na niya ti mangmangag yo kaninanang yaw. Aramidan nyo latan ti pagribangan nyo kas anak kas estudyante. Masaduta kong tatang. Saan Makiasawa ak sa langan. Tapno'y panaw da ko iti sidong yaw. Ay, dahil ti di mo araramidin anak ka. Apurado mo't ngamin ni nanang agsubad kamin. Awampay nga rudmat ti pagsapulan me. Umbing kayo pa'y. Saan nyo pa'y panunutan na ita?
tikit di adal ti panunutin nyo. Tapno nasaya at to ti masakbayan nyo. No makaadal kayaw, nasaya at to ti panggadan kan sweldo yaw. Opisinan to ti ayan nyo. Sana kalkalsada, wano dita kanal dita. Ngay baon-baon na nga agpala, wano anyaman dita. Narigat na kasasaan ti may sababaunay. Imbagpay kada kayo, tatang. Takastat ibagbagayo. Ninanang kat sa bali. Subad-subad latta, tisang kay bagana. Makarungrung. Ay, daytan kaka. Bakit? Ay, aywam lang itiumbay, tapno saan na gumura. Tapno, ada pa'y nga isa itda ti agadal. Makay ayaw. Agadal da no kayat da. Saan no saan? Ay, daytan, bakit? Apay, di da kayat ti mabagbagaan. Kayat damit. Kayat damit inalailaw apang magbaga. Ay, adula amin. Aramidun dati kay kayat da. Bakit? Masapul nga muda ti agsubad. Iti utang anay baganakam. Na. Ay talabagim ti ammom ako nak. Unay daytan kaka. Manong, mga sawa kan? Tamaki asawa akmutan. Ay, unay daytan kaka. Maria, agadal takit di ading. Tapno makasubad takin ni nanang. Wanang tayo suti kayat na. Tapno napintas to ti masakbayan ta. Katno napintas to ti masakbayan ta, makasubad tan tumet kada nanang kentatang. Wan may. Iso, ano makiasawa ak itibak nang, makasubadak ton. Unay daytan kaka. Uno saan? Innaklag self-supportingan. Tapno siya kung timang paadal iti bagik. Kung tapno libre ak iti kayat ko apapanan. Madi ading. Saan na nasaya at tikasta? Makapasuron ni nanang. Di ka pala narawa, mitingiwat na. Nasingsingpot ni tatang. Isuti makaawat ka data. Kasta lang dayta. Basta agadal takit di. Saan natingiwat ni nanang ti pakaupayam. Unay daytan kaka. Agsasarita tayo man, da kayo adwa. Anak, pagsasaritaan tayo dagiti bambanay, tapno nasaya at ti amin. Anda ka di parikot tatang, nanang? Apay, nasakit tinakom yung agsubad to, iti utang anay baganakam. Nagkuna nanang. Damdamaga nga raw kada kayaw. Orahin nyo ka di, tagsubad kaminto kanyadahing. Si Kadina, nasakit tinakamaw, ngagsubad taw. Day talang amin tisang kadagulit yun nanang. Kasano ngayon, no sa anak to ang makasarak adagos iti panggedan. Di pa ikot dakkel abasol daytan. Saan mo panunutan dayta anak? Luawan to tinasaya at agasat mo, saan mo abasol dayta? Apay katasaanan ngay. No sadot nga gadal ita. Awan to tinasaya at amasakbayan na. Kat no awan tinasaya at amasakbayan na, awan to ti maisubad na kanyak, uno kadata. Awan to ti may tulong na. Kasano pa'y ngay ngagsubad? Dayta kat ti kunak bakit? Talay talabagim ti ammom. Palawa mammat ti panagpampanunot kan panakaawat mo. Ammom, nalawa ti panagpanunot ko. Isungarod akay at ko anasaya at to ti masakbayan dagito'y dua. Tapno makatulong dan tumet. Wano makasubad dan tumet iti adu arigrigat ko. Wano rigrigat ta. Saan nga minalay tat isang kapanunot mo? Itapay lang amin katag singsingir kayon. Apay, awan ti plano matumulong to kada kami adadakkel mo. Apay kit din nga awan ngay. Tumulong akto, nanyaman ti mabaling kunto nga itulong nanang. Unay daytan, nagsasao kayo ngamin kat kaslajak to pulos kayat ti tumulong. Wanmat ngamin bakit? Ika ngamin sumanaw. Urayam nanya ti isang bayt ti panawain. Ken suruwen tayo nga aklunan ti anyaman na kinapudnaw. Kastalaan. Saksak bayak lang ti masakbayan. Tapno makatulong dan tumata. Nanang, oray di yun ibagbagawan no, dakamatan na kita. Amumi ti agsuban. Ngam saan may kari ti
Kinaglaplapusana na panagsubad kara kayo. No, ang dalaki di adun to akinabaknang, adumat ti may subad mi. Ngam no, mayroon to abasit, pasensyaan na kami. Oh no, di ko na ni Ronay. Iso saan ta apilitan dagiti anak ta. Narikat mo no, agkarida sa di dan tumatungpal. Ay, day tantumanan ti pakakonsensyaan ra. Nanang, anya nga minayat ti parikot mo. Anya ko man ti parikot laya, bakay. Awan ba, si mayaatan nga agad adal da. Sana tila mapampanunot mo ngamin. Di ka ag negatibo. Ag panunot ka kumay ti pasiga positibo. Iti kasta, awan da giginlura. Nagalas iti pamilya no da giginlura. Ang kapulang iti kwarta. Wano material abanag. Mas daawak mo takin ni Nanang. Kayat mo aya nga abugan na itanak ta amapan manggad. Tapno makaadal da. Nagrigat tag self-supportay. San mo may pasnak ti agadal no kasta. Mapispus ti panunot na itanak ta no kasta. Diyak mo't imbaga pumanaw da. Wano makiasawa da. Ti kanal nga ibagbagam ti manginuduron kadakwada pumanawa mga sawa. Wano makiasawa. Apay diskumpyado ka nga men, kanagitanak mo. San mo't Ba't lagayam, mabalin ka day nga ikaemulatan lang iti bibig mo. Kan mabalin ka di sorsorwem ti aguray. Kan sorsorwem nga abrasaan ti kinapunaw. Iti kasta, naragsak ti sa nga pamilyaan. May imagine mo, di bagbagak bakit. Mapnek kamot kuman iti kinaimbag na itanak ta. Nagsisingpod na. Kan mapnek ka kumay tanda agrado kan kabaalanda amay paay. Kakasi naman. Nala, gusto nga rudan. Mawanan ti may bagak. Naawatak amin nun ng bagam. Saan ako ngagsaupay iti pakarengrengan da no iso ti kayat da. Very good ano kasta. No maaramid mo na ita, oray po utem ti saok. Naragsak tayo amin, nga oray saan tayo ngaglaplapusanan. Tatikin na awatan, ti mangipaay itiragsak. Alawan, sumuro taklatan iti kunam lakay. Tadyak magkayat ngagsisina tayaw. Agyaman kami nga rod Nanang no kasta. O Nanang, agyaman kami. Oh, awan nga rodan ti parikot ta aling. Narelax tan nga agad. Ket ikarimi Nanang. Saan da kayo to abaybayan ka ni tatang? Pudnuti ko na ni Manong Nanang. Karimi day ta atong palan me. Oh, nangig mo. Ti ko na dagiti anak mo. Nagsaya at ti kapanunutan da. Unay daytan kaka. Ditan gagayem tinagibusam ti pakasaritaan anapauluan. Day talabagim ti ammom. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarapay.